Tapi hite ikutin bil lasi mapaloli neka GKB wa meto GKI TV. Nati atnen an nino. Nahunu nih nati alkit nen an alkit onen. Syukur terima kasih usi. Tapi hemi ikumtin nati amnen ha. Taku kai miki mas maus manak nino tapi tal na balbal. Amin. Arknino lihatnen bitawi mabitian bi 2 Korintus nakaha ela bosamne talantia bosam paul leni nakanak kais mi oelbom maan lehan fani on fenekat neukit mabitian bi nela bosamne lein hananak hai kamu ifa nekole meskinak hai awam taum na oelbon piut mes hai smanam in mafena ma in mapaluli yu bai bina manekat anbi manekan usi Yesus anmu i lasi nono nua le nek olet new hit moni ahunut esle kalu hit bia ahit binu na oelbon nek olet new kit ma nonua esle leka hituak nane na oelbon lasi limsa nek olet ma limaet new kit hit nekak na oelbon leka hit euktok ale kanan lasi le nekit new susel manukat natuin kan mu ifa mansian le kan mu ifa ole anbi ini monin kais hit at fanion atoni amunu leka hitvia beno na oelbon hit kais ta munu hitvia beno ma nesman fin leka hit ta oelbok ai leka hitam teu susal nukat akamuit hitam sa kais ta oelbok akino nani nakit nak hit kais nakit so tafnek nok ma kais ta olem hit nekak hit so tamepan hit nekak enati atsutai maneat le hit euktani anbi hit monik neno bitabu i oni hit ok ai hituak na oelbon mes hit nekak ma hitis manak nane hit so tamepan natuin hitamu isneno an paluli hitis manak piut fani on mansian oni hit kata hinfa lasi saka le mes hit hatanapa leka hit euktok olet esnane hitabui alakit tasub tani ton wo nifunua mbok nua teki nekat teki palsait ma teki tulu monik neu hit isneno enatines nokang kit bito feu ton wo nuam tion aknino antu nukit on nane makais at nikan enati at like ma at subscribe alakit on terima kasih usi tabui mumepan kai enati emisok manitombo nua mam tamneo ton wo nuam tion no kalekot amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.